Pemirsa kramo ring jagate kaptiang sidang limbakan rasa percaya ring kewentanang teknologi digital untuk manggih kelestarian genah-genah Whitning Toya. Ini ke inucap kebedaran oleh Presiden of the World Water Council, Loic Faucion. Loic Fason Sani munggah ring sambrama wecana ring KTT World Water Forum WWF kaping dasar ring Bali kaketus saking kantor berita antarang wedarang genah-genah Whitning Toya nenten dados kaluputang tur patut kalimbakang pini becik oleh samian angke. Ring sajroning manggih pengabdin inucap WWF nyarengang krama ring jagati mangdaning limbakang rasa percaya ring bidang teknik miwah teknologi sani kaingkupin antuk inovasi digital. Ring kalah inucap taler dani mausang krama patut ngelola konsumsi toya nguningayang kebocoran ngeresikang polusi tursani kautamayang inggih punika nguah parilaksana pemborosan toya sekadi ring pertanian rumah tangga wiadin industri. KMB Bali Pos nguningayang.